Sho insizwa. Hayibo sikhiphani. Manje sengikhuluma ke, mafuna ukukhuluma nami. Khuluma. Ethi mina wo. Awusho, ngayithola lapha inyama enhloko. Yena uqale ngilintela izulu. Ancafe khona mntwana ufika apha endlini. Oh, ke waxa ifika. Kaloko kwesakhabi izulu sonizama impressa mfethu. Ke uqunisa yondlela yonke le. Kaloko abezulu bahamba kanje. Ngisabuze indawo ethengisa inyama enhloko. Hayi kohambe ke heshe. Ndiyafana ngathi umzulunyana ne. Ngathi ngumzulu nje. Qha ushada ngusila, usile sibo. Hawu. Heshe. Yawukha ushada ngalandawo manje yokugxuma, usugxuma ubambe ke. Jojo. Awuphuka wena, uphuka. So ndigrene silongo sazilina qha. Oh, okay. Sure. Yo, boy yenza manje ufika nako Bonds choka mnani le way. Yo, Godman, uyanikawada. Akunyanya wantona apha ipunishment yakho le kaloku. Ubona ndenzeni Godman? Nothi nikuba mkunza lokodini ufika ungenamali. Lityalelo. Alityalelenza boy. Zonke into zinyukile wena petrol wena paraffin yonke into inyukile Godman. Hayi boy anondicela ngepetrol kaloku ngekho nemoto kowena. Even wheelbarrow le yokuqhuba igrocery. Ke ngowayo itsenza isizathu lonto. Yo, ufuna ba be like nezathu esiqinileyo ningaveli ithani namali nje uyabona Godman. Okay boy, hayi kodwa back to business yenza. Yo, hayi kodwa Bengathi wenza kakhulu man. Oh, Lesilayiphelaza. ke nohambela phezulu angaka ngathi ngisoma business na. Ngisabuhlaba. Uyosela? Ngisabuhlaba. Ima. Uyosela ore uyodlala ibhola na? Eshele yakubetha valeka nendlebe na. Ubeka sewungozi. Phinde kusela. Hayibo kodini. Ndokuchaphisa ngoku mina kuthiwa ndima ndrongo apha. Ndithi kodini wakulinga ukuthi mina sithatha indaba zawa le ngaphakathi elandu apha eAfrika. Hayi kodini ungalingi ngiqhele kakubi ngibani nongoloza na? Hayi abantu abasuka phakathi ingamagama babiza ngawo. Yakodini uyazidalontela impama futhi uzoyithola impama. Xolo Godman. Khona kodini usaphi igox? Usaphi igox kodwa uthi uyosela? Nxa inazela ibhalansi asengisela anayo ibhalansi. Ufuna ibhalansi kahle emadakeni. Anapha. Intwana idom lena. Yazi intoni? Awusayi kwalapho. Uqala ngoku lebhansa lami ne. Kanjani ngoku Godman? Ngempama. Ndibadibhanisa lapha. Masakwenza umsebenzi ngoku uqala ngoku. One thing again, subscribe for our YouTube channel. See you in the next video, guys. TK like